bersih lantai. Oke guys, kita makan di umpun kuning. Makan di daun. Makan di daun dengan lauk mosi. Lele lauk mosi. Enak nih guys. Kita coba ya lelenya. Enak. Kita makan. Ayo bayo so. Bahayo rasanya. Kita buka tepi dulu. Makan lo. Dicoba cubi sambal lado. Ko cubi sambal lado. Cubi sambal lado kita suruh lihat. Cawi-cawi so ya. Caruk-caruk rasanya. Sambal gulai lauk mosi jo sambal lado ko. Kau makan di umpun kuning di alam. Mantul. Nasi di daun. Masakan istri ini. Masakan bini. Makan masakan bini. Yo pade. Sambal lado pade sambil tobi polu ada. Yo pandai bini yang masak. Doma kan deh. Kau makan tak sampai 20 menit. Makan lama tak sampai 20 menit. Tak minum makanan aja. Tak dok kita minum nah. Makan bau ini ye. Makan bau tak minum nah. Godang.
Habis nasi dia. Jual lain. Boleh. Habis. Lah tandanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Wah. Mantap.